Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, akuro twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, akuro twumva amasaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha, akuro twumva amasaha ya kugicamunsi. Birumvikana rero mwaba b'Imana mwe, urabona yuko rwose ikitwe wayiti namaze kuri nagamo rwose ibintu bimeze neza. Ayibona Urabona yuko rwose namaze kuba rwose nagamo ikitwa iwayiti. Birumvikana rero muri aromasa y'umugoroba turagarutse kugira ngo tubageze amakuru y'ibikomeje kugenda bibera rwose ku butaka bw'u Burundi. Murabizi rwose niho twibanda by'umwihariko tukababwira uko situation ihagaze. Ibi bintu ndaza kubyinjiramo mw'abantu b'Imana mwe, bitewe n'amakuru nzanya kuri aromasa y'umugoroba. Hari ukuntu nzani miripuko cyangwa se nzari inkuru idasanzwe. Urabona ko namaze no gufata mikoro ebyiri kugira amakuru abagera hameze neza. Hari ukuntu iyo nzanye inkuru idasanzwe numva nimo ndafashwa kuko rwose mba ngiye kwinjira mu bice bigiye bitandukanye nkagenda mabwira uko situation ihagaze. Birumvikana naho tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye by'umwihariko by'amakuru agezweho arimo agenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, ariko muraza kunyemera mbere kugira ngo twinjiye mu operation agiye atandukanye. Tubanze by'umwihariko dusuze abantu badukurikira rero bari mu bice bigiye bitandukanye, turabasuje ariko kandi bose tubahaye nikaze hano kuri Dunyani Cote TV. Badukurikira bari hano muri Coline Munanira, badukurikira bari muri Coline Mujejuro, badukurikira bari muri Coline muri Gitega, badukurikira bari Bubanza, badukurikira bari Ruyigi, badukurikira cyane bibereye mu bice rwose byane muri Coline Mulangara, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko turasuje ariko kandi bose nyamuna tubahaye nikaze no kuri Dunyani Cote TV. Mw'abantu b'Imana mwe nk'ubu munyemere mbabwira ko tugiye kugaruka mu operation imesha agiye atandukanye, kuko nk'ubu umuntu witwa General Never ari guhigwa isa n'isaha ashobora guhunga igihugu. Impamvu mubwira ati General Never ashobora guhunga igihugu nuko ishyaka rya CNDD FDD ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi ririmo amarozi, nyuma yuko iri shyaka rero uwitwa Reverend Kuriyo arusimbutse ndetse n'abagabo bita banda kugarika umugore wa General Never gahitarogwa. Hari amakuru twamaze kwakira yuko n'uwitwa General Never nadacunga neza ashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibi rero nibyo ni bimwe mu byo tugiye kuba rwose tugaruka, ariko bitewe n'uburyo nimo ndiruka tuje abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ariko nibagirwa iwacu. Abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda turasuje cyane, abantu badukurikira rero bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, abantu bari Mozambique, abantu bari Zambia, abantu bari Uganda, abantu bari Congo, abantu bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi mu ntara gatandatu diaspora, abantu bari hano za United Kingdom, abantu bari America, abantu bari mbega umuntu ari hose yumve ikaze hano kuri Dunyani Cote TV. Narababwiye ni kijyanye n'amakuru y'u Burundi, ninjira no muri presidence nkabazanira amakuru ndetse nkatembera ibice bigiye bitandukanye, byaba muri commune, byaba muri Coline, byaba mu ntara hose nkabazana amakuru kuko nicyo kiba cyanzanye by'umwihariko hano kuri mikoro kugira ngo mbabwire uko situation ihagaze. Nko mu munyemere mbabwire yuko abanyamurenge mu gihugu cy'u Burundi bagikomeje kugenda bajyanwa mu gisirikare mu gahato, bamwe abatari kwemera kujyayo bakajyanwa muri gereza bagafungwa, abandi bakanatabwa mu mbuto. Ayo makuru maze kuyahabwa na drone yanjye mu kanya gato gakize. No kuvuga ngo amakuru mfite muri amasaha y'umugoroba ni menshi cyane, niyo mpamvu mubona namaze guterekamo agashati k'umweru rwose, nkitereka kuri mikoro zigera kuri ebyiri, kamera rwose ku buhanga bw'ibyuma bakaba bameze neza cyane kugira ngo muri ano masaha mbabwira amakuru aremereye. Mu munyamere mbabwira yuko turi bugaruka ku nkuru idasanzwe yo witwa Ndakugarika ndetse n'umugabo Reverend Kuriyo bashobora kuza kwirukanwa mu ishyaka rya CNDD FDD. Ni iyihe mpamvu bashobora kuza kwirukanwa? Narababwiye ni ikijyanye n'amakuru ngiye gatanu kuri kagenzi kako, nzajya nyabazanira ibindi asigaye mu bimbaza. Mfite amakuru atari ivumbi yemeza yuko umujyi wa Bujumbura ku isaha y'isa 12:35 zisatira saa moya ikitwa abasirikare bamwe mu barinda perezida batambaye uniform bari kuba bakata mu mujyi indani rwagati. Ese ni iyihe mpamvu barimo barakatamo? Nje nababwiye ati naje nje rwose.
ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hamaze iminsi haparika ibikoresho bituruka mu gihugu cy'Ububiligi. Ibi bikoresho ariko bikabanza mu gihugu cya South Africa kugira ngo bizanwe mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bikoresho nibyo barimo barifashisha ku mupaka hano wa Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Abasirikare b'Abarundi bari kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ubusa mu kanya tubivuga ko hari imodoka zigera kuri 5 zimaze kwinjirayo. Amakuru narababwiye nikijyanye n'amakuru gatanu kuri kagenzi kako nzajya nzanya bahe nyabahe rwose. Ubu dufite amakuru atandukanye aremere cyane tugiye kwinjiramo, byaba muri Gitega, byaba Cibitoke, byaba Bujumbura, byaba za Kirundo, byaba za Ruyigi, byaba mu bice bigiye bitandukanye hose turaza kugenda kwinjira hasigaye mbihera amakuru. Amakuru ni menshi nk'umunyemere mabwira yuko uwitwa Rebellion Ndikuriyo nawe ari umugambanyi. Impamvu umugabo ari umugambanyi ntabwo ashaka ko uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeza kuyobora igihugu cy'u Burundi, ariko afatanyije na bamwe indani mu bari mu ishyaka rya CNDD-FDD. Igihugu cy'u Burundi gishobora kwisanga habingira ngo maze iminsi mabwiranye igihugu cy'u Burundi kigene gake mu gufasha igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbabwira ati Evariste Ndayishimiye ikintu kijyanye n'amacakubiri agishyire hasi ayobora abaturage. Maze iminsi mbabwira igitoro ntabwo cyahagaze. Igitoro ntabwo cyahagaze. None baraza kumutora bate mu matora ateganyijwe mu mwaka wa 2027 igitoro batakibona nkuko bifuza. Uzi ko ufite imodoka yawe warayiguriye mu mafaranga yawe, ufite n'amafaranga yawe ukajya kugwana igitoro kuri sitasiyo. Byinshi cyane tujya kwa dukomoza tuva imuzini muzingo. Icyo musabye wowe nimba utari wakora subscribe hano, kora subscribe hano twikomereze twigendere. Asigaye icyitwe imiripuko, icyitwe makuru nyagwe gatanu kuri kagenzi kawe. Tayari kaduhita tuminjira mu ntara ya Cibitoke. Oya gatoreka turateretse kwinjira hano Cibitoke mu kigo cya gisirikare, ahubwo ngaruke ahitwa Coline Mulangala. Coline Mulangala mu masaha ya kare ku isaha zo ku gicamunsi nababwiye amakuru yuko umunsi w'ejo hasanzwe abantu 2 bapfuye. Aba bantu 2 bari bapfuye, amakuru dufite tugeraho no kuri Duniani Kote TV nuko bishwe na bamwe mu bambaye uniformo ngo zisaje zijya gusa nk'iza polisi ariko ngo ziri mu bururu bwishimye. Bamwe baravuga bati ni Red Tabara, abandi bakavuga bati ni bamwe mu baba birambitse uniformo zidakoreshwa mu gihugu cy'u Burundi bagateza umutekano muke mu rwego rwo kugira ngo uwitwa General Neva bamugaragaze nabi. Nibamara kumugaragaza nabi ingabo zimuteshe agaciro ndetse n'abaturage batangire kuvuga yuko igihugu kitayobowe. Aya na makuru ari magenda nyigerero rwose anicaye. Amakuru cyane ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi ari magenda tugeraho uko bwije nuko bukeye. CNDD-FDD ifite amatora mu mwaka wa 2027, amatora y'abadepite ari muri uyu mwaka wa 2025. Ngaturebe yuko witwa Evariste Ndayishimiye natagerera ku murongo mwiza abaturage bashaka, nataba kwibwa ko amatora ntabwo bari mu mutora, ahubwo mbere yayo bashobora kumutera kudeta. Bashobora kumutera kudeta kuko uyu mugabo abanyapolitike ari kumwe nabo bicaranye mu ntebe ntabwo bamwishimiye, nta nubwo bamukunda. Kuko iyo bamukunda ubu tuvuga na CNDD-FDD yakaba itarimo akavuyo, itarimo amarozi nka tumaze iminsi twumva. Nimba Rebellion Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD yicara akavuga ati nge perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarandoze, ibyo biba bishatse kuvuga iki? Aho hantu harimo kumvikana. So umunyamabanga mukuru se ntago mumuzi. Ikijyanye n'amakuru nakubwiye ni kora subscribe hasigaye twigendere. Kora subscribe dukomeze ibintu byo kubona amakuru zori nkuru umamagara mu gikaro umbwira ati atariko bwana Moses ntabwo nkuru yawe nari nayibona. Twageze mu masaha y'icamunsi umbabaza nje ibyo bintu bimbwira nenda no kuyira. Nenda kurira kuko nimba inkuru nayisohoye mu imbere njye breakinga mu imbere ntabwo nshobora gutanga inkuru yabaye umuranzi nkabona uyibonye wakererewe tayari ufite ikibazo. Kora subscribe ukore no kukazogera usharinga aho buri muntu wese ari iyicana yibone mugereho urebe yuko tayari ibintu bitagenda neza.
reka tuve hano duhita twikomereza. Tumaze iminsi twumva iby'abanyamurenge. Abanyamurenge bamaze iminsi bafite ibibazo ahitwa mu nkambi ya Ruyigi, ahitwa za Gasorwa. Tumaze iminsi tubabwira iby'amabariyeri, by'umwihariko ahagaze imbonerakure nyinshi cyane azengereza abanyamurenge igihumbi ku gihumbi. Waba uzi impamvu abanyamurenge bari guhatirwa kujya mu gisirikare? Igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura yuko gishobora kugabwaho igitero. Ikintu cya mbere gitegura igihugu cy'u Burundi kuba gishobora kugabwaho igitero, mubanze murebe uyu mupaka Uvira. Ahantu hamaze kuza bitwa Bazira na Uniqueen, hamaze kuza bitwa Bakiro Papa, bari hano za Kamanyora, bari hano za Bukavu, neza hafi y'umupaka Uvira. Nibaza kwinjira mu mupaka Uvira, iby'ababirigi bavuga ngo barahari ndetse n'abarundi badiployinzwe muri ibice, ukeka ko bari bubakanga. Kuki batabakanze mu mabuye y'agaciro ya Rubaya? Nuko batari bafite imbaraga zo kurinda ibirombe byabo witwa Kisekedi yabahaye. Nukuvuga rero igihugu cy'u Burundi hagati aho gifite ubwoba bukomeye cyane yuko mu gihe M23 iraza kuba yimanukiye hano mu mujyi wa Uvira, haraza kubaho katofu neza, bagahita bakatinga, bagahita basigara kuri kote yabo ku gihugu cya Repubulika Demokarasi ko igihugu cy'u Burundi umupaka kikawukontorera iwabo. Icyo gihugu cy'u Burundi sugira ngo kiraza kuba gifite amahoro. Red Tabara irihe? Ni muri Sud Kivu. Red Tabara se sirwanya ubutegetsi bw'u Burundi, twese nitubizi. Aha rero ikintu kiriweho ni ikihe? Aha haza kuba ikintu gikomeye kuko ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye nta kuryama. Uhagaza muri Uvira ufite icyitwa BM21 cyangwa BM12, ushobora kurasa Bujumbura indani mu mujyi rwagati. None urumva nimba umwanzi wawe muhanganye wateye ku butaka bwe akagukubita akagusubiza ku butaka bwawe, naramuka afite ubushobozi bwo bashobora guhagarika imbunda iremereye iwe akakurasa, urumva batazagushotora. Red Tabara se cyangwa yo iri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, M23 niramutse ivuga ati tubahaye ikaze, noneho namwe mujye gutesha umutwe waje kudutesha umutwe wacu, biraza kugenda bite? Ibyo byose witwa General Neva arabireba akavuga ati nyamuna ibintu bishobora kuza guhindura isura. Abwiye nti njyewe ikijyanye n'amakuru rwose mujye mukindekera ku ruhanga bw'ibyuma, baze kugenda banaturebere no ku minota higeze kugira ngo ibintu bigende neza. Baze kugenda baturebera ko iminota igeze 12. Bajye barebamo nta kibazo, baturebera ko iminota igeze, nta kibazo, nta kiba bitwaye. Tuba tugira ngo tutaza, hari ukuntu umuntu aba yaguze internet y'ijana ugasanga rwose yigura internet y'ijana. Rero kuryo mukubita imiripuko, kandi iyo tugera tubara iminota tugerageza gucunguza uburyo umwete kugira ngo nawe umuntu waguze internet y'ijana iki kiganiro aza kucyumva tirangize internet birangirane. Ariko hari igihe ufatiraho rwose tayari ugafatiraho ukikanga iminota wayirengeje, cyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Amakuru mfite ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi muri Kenya bahe. Igihugu cy'u Burundi ibintu ntago meze neza. Ubu tuvugana hitwa mu Kibira, no mu ibihe by'imvura Katanyama, imbonerakure ziri mu myitozo. Ntago imyitozo ihagarara mu kigo cya gisirikare cya Kibira ndetse n'ahitwa za Kibitoke. Bizaba bamanukira mu ndege aho bita abaparakomando. Nge ibintu bya gisirikare simbizi, ubwo niko mbizi, nimba atari byo muze kunkosora. Byaba bamanukira mu mitaka, bamanukira mu biki, bose bari mu myitozo. Iyi myitozo irimo irakorwa mu gihugu cy'u Burundi nikigeze kinayikorana mbere. Ni imyitozo irimo irakorwa muri ibi bihe gusa. Ese kuki imyitozo irimo irakorwa? Niki kirimo kirikanga? Ibi byose ni bimwe mu bintu buri muntu wari wese yatekereza akavuga ati byarimo byose hari ikintu gikomeye kirimo kiritegurwa. Byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuna binavugwa. N'amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Nje nababwiye ntikijyanye n'amakuru byaba muri Korine za Murangara, byaba mu makumi nagiye atandukanye, byaba muri za Mujejuru, byaba muri za Kinazi, za Tongo, byaba za Kibitoke, Bujumbura, hose drone ziba zimeze gutya zirimo zicaho zishaka amakuru. Ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi mba mbifite gutya.
tuve hano twikomereza tunyarukire by'umwihariko hano za Cibitoke. Ni Cibitoke nayo kugeza amaginga ya ikomeje kugenda izanwamo ibikoresho byinshi. Ibikoresho birimo barazanamo bikaba ari ibikoresho birimo birafasha icyitwa wazale izi mbonerakure z'abarundi gukora imyitozo, kuko barimo baratozwa imbunda nini, barimo baratozwa kumanukira mu ndege, barimo baratozwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibikoresho rero nibyo birimo birafasha kugira ngo ibintu bigene neza by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana kandi biba bigomba no kubafasha amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi yitwa Bujumbura kugeza na n'uyu munsi. Ikoranabuhanga rivaho rikongera rigasubiraho. Impamvu ikoranabuhanga rivaho rikongera rigasubiraho, igihugu cy'u Burundi ntabwo gifite installation y'ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga ku rwego rushimishije. Ibintu nabyo bishobora kuba mu byateza ikibazo. Nimba igihugu kugira ngo umuntu abone internet ari ikibazo, na internet buraya aho kuyikoresha iragoranaga cyane. Ari ikibazo, urumva ibindi bijyanye n'umutekano n'iki byose nyine bitabari hatari. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa. Ngira ngo murabizi manibere kuri mikoro ni Moses rwose wanyu. Ngira ngo amakuru yacu turamutse tuyasubikiranga ntabwo twababeshe. Reka mbashimire cyane wowe ukurikira Duniani Kote TV, ujye wibuka gukora subscribe. Ndagushimiye cyane rero by'umwihariko ugubwe neza rwose. Enjoy.